tse ka masheleng a fase. Petrus, oil, liters, steering rack, wheel bearing, shocks, brake pads, le tse dingwe tse diphatsi tse di fatanaga ka masheleng a fase. Ka di 6 July LPS e go tlisetsa moleto wa Super Saturday maseleng a Jelfest branch ga Mokgotjana ba hwetše go 081 504 1995 goba 013-265-1813. Mostolos branch ba hwetšagala Mashishimane complex next to Maratua crossing. Dinomoro 081-356-5513 goba 013-263-1261. Theeletša wena gona ka di 6 July bareki ba masometharo ba go ikholetša D-Shocks factories ba phugoletšo masheleng ge fela ba reka ka 400 goba go feta moo. Gopola gore ge o reka petri o tla le ya gale. Ditheko di fokoditšwe ka 50%. Ga se fao fela bareki ba ye go ikholetša dilo tša mahala go etša dikepisi, dikipa, di-hotbox le dinamaphodi tšeo di sepelago le di-hotbox ge fela o reka ka 500 goba go feta moo. LPS, last power space, where genuine pass costless. Tuera Khwadi Bakery ya go fuma ka korong jwa lodge ka la itšepedi fela go kgona go swarelela le baka le letelele. Khwadi Progressive Bakery, the freshest bread in town. ZIOET ke 3-star hotel ya Mabono. Re na le standard room, deluxe room le executive room. Gape re na le conference hall, bar, swimming pool le lefelo la go hosta di-event. ZIOET re na le tseba mongwaga le semešupa ya go swara batho ka matsogo a borutho ke ka fa batho ba rena ba buang kgafetša. Re etele Jane First House le sekolo sa St. Mark's. For bookings contact 072 322 9188 072 322 9188 or email bookings@zioethotel.co.za. ZIOET Hotel, re theta ka go ba the finest destination in Sekhukhune. Boithabišo, mmino, tshedimušo tša mahlale o di hwetša fela go Sekhukhune FM. Ipsine ka seyalemoya di-iri tše 24 tša kgašo. Sekhukhune FM 98.7. Boithabišo, mmino, tshedimušo tša mahlale o di hwetša fela go Sekhukhune FM. Ipsine ka seyalemoya di-iri tše 24 tša kgašo. Sekhukhune FM 98.7. a ba ke mathomo boi wa seyalemoya se tseba gore re mothopo wa gago wa tshedimušo. Sekhukhune FM 98.7. Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke, sefolane, tokološi, go hloka boroko, go tlasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gape ka ditaola. Ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyere bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego. Bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Jane First Tlhatolanan Center. Go tsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508. Professor Moremi to tša baroka. Alright, metswaka impotša gabotse fa gore ke ye mene re lebantše go irikiela ke a bo lesome go Sekhukhune FM 98.7 ka mo meagong ya kgašo. Nnete gona bela ke ke bontšhitše gore tšatšile ke la moroka sho moroka tabiša batheletše ba Sekhukhune FM tle ba go emetše a ke go tame the general. Aha, ya a ke tamiše bokgoši ba ba bušago naga e botse ya ka mo Jane First. Ke bue ke tamiše baruti ba profeta mangaka ga borena a setšo batheeletši ba SKFM ka dikgokaganyong tša leago ke a letamiša
magageshu ga ke tamiše balli ba ba ileng ge ba bona go le boima ka gare ga malapa ba bona gore ba swanetše gore ba ethwale go tloga ka malapeng go tla ka mo bošegong bo go tla go hwetša thušo mabapi le tabeng ya gore ka gare ga malapa ga bo bona go be le tše e leng gore di bapalliša go robala di bapalliša go ba le bophelo di bapalliša go ba le boiketlo the general ke ya go leboga ke be ke leboge le mokone ge le kgonne go fa batho taba ya gore di-product di gona di a hwetšagala ka malwetši ka moka go fapana ge o ba bua o tetseba o bolaya ke maoto o bolaya ke matheka o bolaya ke mala go na le ditaelo tše magagesho di dirilwego mabapi le tabeng ya go ya ka malwetši ao e lego gore a tlabe a go tshwenya tše e lego gore di lokeletše gore o ka di šomiša di tloga di dirile ke nna Professor Mremi magagesho e tlang le tle le dikrie di gona di a hwetšagala ke tšhaba go senya nako the general ka lebaka la gore ke ya go dumela le nna mo ke leng ke no khwetša ke swere ke putše gore ke botše profore mogola wa go tetlhola ke be ke duma gore gabotse mara re tla e tšea be ke tlang gore motlho mo metseswane meraro o ne o tlhalosetša batho gore mogola wa go tetlhola goba go te kukamela mola ditaoleng pele ga go e fa motho ditaola motho a tsebe gabotse meriana a tsebe gabotse gore ke eng ya go bohlokwa go tetlhola magagesho lebaka la gore o tetlhole ke gore o tsebe gore seemo sa gago sa bophelo se eme jwang tše di tlang tše dimpe o ka di thibela ka mokgwa mohuta mang e ka ba ba genu ba ba belegeng batswadi ba gago mo ba e thobaletšeng gona ba robetše jwang e ka ba bokamoso ba bana ba gago a botlo beelwa lepheko na e ka ba tše di go tshwenyang mo bophelong e ka ba karolo ya gore le tlaiša ke sedimo goba le tlaiša ke ba babe na so go tetlhola go bohlokwa kudu ka lebaka la gore ka morago ga gore o tetlhole o kgona go kry-a e le gore o lekotšwe diagnose e leng gore e a hwetšagala mo go wena re a fetša re a prescribe ra tseba gore motho re mo fa sehlare se ka morago ga ge re bone bolwetši bo bo rileng ene le gona sehlare se re mo fa go sona re mo fa ka morago ga di-measurement tše di rileng a o no tšea sehlare ka moka wa se phenkgelela godimo ga motho so ge o tetlhotše re kgona go tseba gore no motho o bolaya ke nto so ene go ya le ka bolwetši ba gage ka mokgwa e leng gore badimo ba tlabe ba re botša ka gona re ka bereka ka mokgwa o ka ge e le gore ke na le mengwaga metelelenyana ke le mo bongakeng ke kgona gore ge ke hlola motho ke itemogele gore okay patient ye ke a mmona o bolaya ke bolwetši bo bo rileng mara fela bo bolwetši ga se boloi ebile ga se badimo ke maekarabelo a mangaka a sekgowa and then ke kgona go tseba gore no I refer the patient go batho ba e lego gore ke a tseba gore ba na le maitemogelo a bolwetši bowe and then patient ya kgona go fola because bontši ba di-patient re complaina ka mebele ya rena ka malwetši mo mebeleng ya rena fela ga re kgone go kwešiša gore malwetši a mo mmeleng nnete ge ba re ke ne bolwetši bo bo rileng e ka ba ke therešo bolwetši bo wela ka mo sekgoweng goba bo nyaka ka mo setšong go bohlokwa go batho magaeng go tseba gore bolwetši ba sekgowa ke ya mafe malwetši ya setšo ke ya mafe fela re swanetše go gopola gore batho ba segaga bo rena ba kgona gore khosetša malwetši mobeleng ya rena a e leng gore a feleletša a gobatša di-organs mo mmeleng wa rena mo e leng gore go feleletša e le gore go gapeletšega gore go tsene makgowa ge o ka ba ke re mooki wa kry-a e le gore o thuša motho mara o sene maitemogelo o ka feleletša e le gore o godiša bolwetši godimo ga patient o sa lemoge mara ge o ka ba motho e leng gore o ngaka o alafa motho o na le maitemogelo o kgona go kwešiša gore patient gore re wine ka pela gore e fole e re ke dire collaboration ke bitše mangaka sekgowa ba mpatamele and then ge ba mpatametše re tlo kgona go fenya mo okay patient šona wa ba jo ke gala tsena dipetlele a etšwa ba mo fa treatment ga e responde gabotse mo mmeleng wa patient e re patient gore nna ke mokgone e re nke ke motšie ke mmee mo go nna ke mo monitore ka tšeaka ke bone gore go diega jwang patient e kgona go fola ka pela so nto bohlokwa e batho ba swanetšeng go e tseba kudu ba ba leng gae le balwetši ba swanetše ba tsebe ntate morota gore jwale ka ge re le mangaka a setšo go bohlokwa kudu go rena gore ge ba etla go rena ge ba re fa malwetši ba botšiše gore go bolwetši bo
ana bonyaka wena moroka o nonnoši goba mo gongwe bonyaka wena moroka o thušana le ba bangwe goba bonyaka wena moroka o thušana le ba bangwe ba kereke kae so go bohlokwa go tseba ke mola ke reng go bohlokwa go hlola gobane ka morago ga gore ke go hlole ke kgona go tseba gore okay bolwetse bo ke tlo bo kgona ke ne ke nnoši bolwetse bo nka bo thušana le moruti mang bolwetse bo nka bo thušana le specialist maybe gynecology or maybe patient ya ka a inyake dihlare patient ya ka a inyake ditaelo o nyaka fela counseling o need gore motho ke monyakela di-social worker ba mo cancel and then a be right ya fola be gabotse oh prof le kgone re ge le ditšholola mo fase o lebeletswa rai man morota tlhaka mono ene ya ko go phuthelele selo morankompotse o ja ke eng mone morota ge re ya nneteng ditaola ge diwa a se batho ka moka ba loiwang a se batho ka moka ba tshwenyang ke badimo ge ditaola diwa di kgona go go botsa gore moroka motho o ne le bothata mo gongwe o ka gare ga divorce a kere patient a re gopole gore ge e tla go ngaka e no re ngaka ke nyako hlola tša bophelo nna ge ke ditšholola di re no mane motho o ne kgatelelwa monagano ene kgatelelo ya monagano go ka se berekane le yona e ka feleletša e molida to gore a fetse maybe a betha ke stroke patient e feletse kore go e ba malwetse-lwetsana a mantšhi mo go yena moroka gape maitemogelo a gago a ka feletša a ria gore o tshelelele ka koa bjale ke kgopela gore ka re ke ya go tseba wa laolega re tlo e bona taba eo re tlo e bona mara ke nagana ke re ka mokgwa o gemmeng o gemme go tloga go kwala batho ba go šiba moroka batho ba ka šiba batho ba ka ba botse bokoko ba nketetše le kgono ebile bona mmaka sa ba ila boroko ba tla ba nyaka go tseba gore tša bona tša bophelo di reng tša lekgono bokoko ke a la amogela ke a le dumediša ke thabetše gore le tlile radiong go tla go nyaka thušo se ke le netefaletšang sona go tla ga lena radiong bokoko ke le netefaletša fela gore mo radiong ga la tla mo go tla go sega ke batho ga la tla mo radiong go tla go bolela ke batho ga la tla mo radiong go tla go bapala ga la tla mo radiong go tla gore mang o tlo reng le tlile mo radiong magagešo go tla go hwetša thušo ebile ga la tla mo radiong le tla go go baloi go ba le moloi wa mo reelang gore tepolaya ga go ne nto o e phelelang o lebetše gore go fetša go tepolaya o ya go phela ka gare ga molete o monnyane we e leng gore le ge e le gore o tlo ba le boitsholo ga go mo o tlo tšhabakang di aga maphelo a rena then batho ba le ba thieleditše ba kwa gore ngwana o ke yena a tlo phološang ka mogae a re mologeleng leano la gage ke lang moloi ga a bapale ga go loya go loe le gore ba re o tlo phele o tlo kwa bohloko goba o tlo gwa ke dilo tše pedi a bapale moloi ene o kgona go bona gore lapa le la geno le na le leswiswi la mahu a latelanang a e leng gore ka moka ke a dimaka go tepolaya a se solution le gatee ke go khosetša lapa la geno trauma le mathata le wena o le mohu ka bo wena o to khosetša mathata because moya wa gago o tšea ke ba babe ba go tšea ba go hlama ntho e bitswang setholwana o tlo berekišwa go romiwa metseng ya batho o tlo bereka go senya maphelo a batho so ka mona gare ga lapa mo ngwana a tepolaetšeng gona mo go swanetše go ye go tšeiwa serithi sa gage se tsamaye ka mola gae a sanka la e dira ka nako ngwano a tlo sepela a ya mmušareng ba fetša go kgaola ka mola ba bagolo le ile la šala le reng ka taba e diragetšeng kgopela gore mmage ke yena ka yarabago ka moo mamage ke mang ke yone go mo kgauswi le wena mama a ke dire so ke kgopela go dira so motswadi yaka kore ke nyaka go tseba wa tseba ke tseba ga botse gore ba swa le theeditše radio ge o ne le mathata e lwa le mathata a bophelo ba gago se ka kgahla moloi ka gore o tepolaye o te tshegiša ka batho o te pha manaba magorena go diagetšeng ka ngwana gago nne ke bo ke sorole
ke ile 4 ya go fihla 4 ke dula phone ya ka ya lla ba mpitse ba re boa gae ke bitsa ke sekhwisa sa ka re boa gae ga ke boa gae ga ke fihla ba mpotsa gore tsotso sa lona o hlokofetse e o hlokofetse ka gore ngwane ya ba se gona mo gae a ile sekolong o tlile a tlo re bona o mpoditse re sese ke tlo sepelela bone a o jone ngwane lo ka le ro space ba ra jwang ba re ra gore o hlokofetse maranto ya go tshwenya ke a ke monna ka nene ntshwe bolela mo motswadi ya ka e ke nna ga no ntshwe ke tshwenya ya ke a mmona mama le a napa e ba ga botse bile ga bolela ka ena wa tseba the general go bolela nnete ge re bolela ka ngwana go tekgama le hula go tekgama le bohloko kudu le swana le hula koloi go ba le motho go njwale hlana motho ga sa le gona motho o robetše makua go swana le ya o magageshu ga tsena ka malapeng a batho a tloga a kuša ba lapa bohloko kudu and then bo e leng gore a ba kgone go lebala and a ka feleletša a khosa gore ka gare ga lapa go tlo go feleletše le gore go ba le makua mantši motswadi aka ngwana o tabeng ya gore a tepolai go na le lebaka go na le lebaka go na le morero go bile le lekgotla le le rile go gore taba e be gona go na le motho mongwe the general o kgona go mmona a le bohlale o fore go mmoledisa a fo go mmona go kere ye wena ke bolela le wena a re na go go kwe ke ntho ke go jump prof gore o na le go shallanyana so ya seemo sa mma se no tloga se se ga botse and then se a bonala le ka mogho napang o feta a wena wa naganang go a go diragala eng ke bona ka mo dikgokaganyong tša leago ruri ba tloga ba lla ka taba ya signal ba geshu la ke ile ka go ria se sengwe mo gongwe se ka le ka go ria gore signal e be kaonenyana le ka go ria se seng mo alright no go kwele magageshu re temogela mathatanyana signal mara a re tswele mpele thieletšang ke kwele o ka re no mola voice a rena yona e tloga e kwagala ga botse le sogana la mama le tekgamile ga itša di a ka re tswele pele ke tlo boa go tsona ga botse ke tle ke di ya le ba thieletše le babogedi ka kua dikgokaganyong tša leago and then ka 2017 le bolokile lesogana kere and then ka morago gore le boloke lesogana le go bile le hulamang gape ka morago gore re mmoloke gwa ba le hula malomage ka ngwaga mang ka 2018 ka 2018 malome o jile keng malome re tlhole le yena a sena taba e be le motho ene gore a itekanela a ratela kereke and then go ene le phuthego a re nna ke a phuthegong a wa o sepetse o ile phuthegong a tsoga a boa and then a fitha ka gae a dulanyana a thoma go tlhatša a tshologa a tšhologa la mafelelo ke gebe mahlatša a la thoma go ntšha mahlatša ka dinko a napile a napa a kgaoga ka nako e malome a thoma tša go swana le tšeki le dirileng le lebaka gae le mokitimišaditše sepetlele goba le no dula le yena la leka gore le tla monitora lehlatšo le dirileng re no dula le yena ka mo gae ra re mme e buto ba kaone ntho ya gore a thome go hlatša e ka ba ke ntho e tšereng nako e kae o thomile go hlatša ga ke sa gopola rena e be ena komane but e motšere di-houranyana a ya motšea nako e telele a ya motšea nako e telele and then taba e thomile ga boa phuthegong a ke re le swanetše go tseba gore nka no ba moroka ka ba le kereke ka re ke ne phuthego gape kua phuthegong ya ka go tlotla batho ba go loka fela a go tlotla batho ba go loka fela magageshu ke batho ba bantši ba go betšeng phuthegong ke batho ba bantši ba go betšeng ba ile košeng malopong ke batho ba bantši magageshu ba go betšeng magageshu go hlokiwa gore re toteng bua le ka gere le batho sejišo se gona batho ba gabo rena ba ješwa ene go na le sejišo kore sa letšatši leo santse se fetše ka wena le lona tšatši leo
madimabe ba bangwe ba ba file di-slow poison. So lebelela ka mo familyng ye ba bolokile 2014 2015 ba 16 ba 17 ba 18 ba 17 ba 18 le lengwe lehu and then le lengwe lehu ba robala mogala wa ka mo lapeng ka 2020 ka 2020 go robala mogala wa ka mo lapeng ba nna le tloga le sentšeng ba nna mahua makaka bana mogala bo jile keng o jile ke maoto o jile ke maoto ala jile mogekolo ya ka a re tswela pele go no mongwe a ileng a robala gape ga wa gane bele ka mo ka so re dutse re tshogile gore na le ke mangata go latela le dutse le tshogile ke kwele o rongwetse mpotse mogala wa gago kae o gona ka gae o gona le tlogile le molaela ge le tloga ka gae re molaetse ke leboga ge le molaetse ka morago ga gore mama buale ka ge le family le be le makhua go latelana so le dirile eng go no ya kerekeng no ya go bona gore ya tseba go ba go le no dula le dirile eng ka moraga le hula mogala bo awa ha zanga re dira selo cause re sepetse go toga kwa morago mara after le hula mogala bo a zanga re ya felo nne gore re go gore na eng ke eng re no dula because of ka baka la gore mebereko a e gona ene tšhelete gore tsa mere sepela le yona a e gona la tseba magageshu ke nyaka go lemoša batho ba go swana le ba gana piane gore mathata go swana le a nyaka thušo magageshu why ke bolela so re na le ntho re bitsang gore ke family consultation ye leng gore ke phekolo ya meropa ge o ka bona ga genu le robala ka go latelana le tsebe gore go ne ntho e le jang ene ntho e le jang solanka lena le phelang le sa nyake go e stopa e tlo phela e tswela pele e topa e ya pele makhu ga latelana a etša a gana piane ka go fapana ebile a e ba le makhu a semaka ka gare petišoko gore ge re a tlogela nna re ya go fetša kae ba gana piane se se beng se ba swere le go se lokologile go bona ba tlile mo re felletše e le gore ya le fetša mafelelong le tlo felletša le boloka batho ba babedi ka gare ga lapa le le teng nto e hlola keng e hlola ke lebaka la meliko ye e leng kae ka mola gare ga napa lapeng le la gana piane lapa le la gabo le na le ne le bothata ene ge lapa le ba soki and then o bona go no dula go fihla le khono go ra gore lena ka kua gare ga lapa le ka be le dutse le sakwane ka kua gare ga lapa le ka be le dutse le sakwane kgoro ya gabo lena e reng meloko ya gabo lena ya gabo koko e reng na ge ba bona ba boloka ba sa fetse ba reng ge ba lefa maele ba gana piane na phoswa lena le sentše eng ba gana piane le ya kwana di family a re tsenelane lebaka eng nna ke se bolo bothata keng kuku mmago ngwana o a ilego a ja ke thapo le ya kwana le ya kwana family ya gabo lena awa a re kwana lebaka eng a re tsebe alright a go ne molato nna ke a leboga ge le tlile fa ene ke ne nnete gore ba gabo lena ba thieleditše kwano ga e gona ge kwano nkebe e le gona the general nkebe ba ga ramogolo ba ga mmamogolo ba ga bomme ba ga botate ba ile ba dula fase ba re banna lapa le le reng ka lona a re emeleleng re yeng go nyaka go tseba gore na re fetša ke eng ke se sengwe sa dilo tše e le gore ke be ke sa re ke tlo se botšiša gore kwano ikae ke ile a re ge ke theditše le nna ka hwetša gore gabotsebotse o kare ga e kwale gabotsana ga e bona le gabotse mo batho bane go kopana le dilo tše dibelo ka tšeo ba tšea mengwe ge mekaka ba dutše wa tseba go na le bothata ke bona ka mola mafaratlhatlheng sewela lezi ke kgopela gore ge ke tlo fana le difounu ngwaneshu ke kgopela re mfounele
ke kwa o re o swana le ba lapa le a ke rate se se riegang ka mogare ga lapa le ke tlo fana ka difounu mo lapijana ke nyaka gore re tle re thušane le lapa la geno le thušege lapa le la ga Napiane le ne bothata bo bogolo lapa le ne ditaola ka gae koko lebaka eng ka gae la tseba magageshu taba ya gore di-family di alwa ke no bereka mmereko wa bongaka ko o thoma bara a re kwane a gone re no se boledišane molato ke eng koko baswadi ba rena ba sa phela o ka re ba dira gore ba kwana baswadi ba itse go fetse tlhokofala aowa batho ba le rena ke re ba re laetša di-turkalas tša bone a ba sa re bolediša a ba sa re ya selo e le rena ke re fule dikgomeleleng alright le monyetše makotio a go šitse gore ba tla apare lešere fela mara magadi one ba išitše alright makoti o rata lapa la mmatswalago o rata lapa la mmatswalagago wa tseba ke a tipotšiša gore ka mokgwa o emelang lapa la mmatswalagago ka gona gore ngwanešo ke eng se segolo se se napang se go baba kudu ka gare ga lapa le ke ba ka baka la gore ka magare ga lapa batswadi ba sepetse ka kwa gare ga motse agolo ke selo le nna ke feleleditše ke tšwile ka kwa gare ga lona ke bona gore ka mogare ga lona a ke roba le bošego mogala ba gago ke phejane phejane be le wa go robala yo ke re go ba motšheletše a ile phuthegone ya e ba a šhalana le ena ka morago ka feleletša ke tšwile ke bona gore awa bjane gona tše ke dikwago ka mogare ga motse wa ke sa di kgotlelela ntle le mahu makoti ke eng se seng se se le tshwenyang ka mola gare ga lapa ka ba go hloka boroko ke eng se seng se se le tlaišang o tlhoka boroko le monna be ke re ge mosegare ke gopoletšeng ke botša mogadi ba ke monnyane ke re wena ga di bele ge ke ropetse ka kua ke bona nogo e nngwe kgolo itia le festere ene e le bantšhitše wena ka moka moreng mo bo o robetse gona o re noga ke re noga aowa go ga feta letšatši ka moraga matšatši a mabedi aowa ke lo ka mo ngakone ko kwa go lla dibjana ka motshwane ge ke tsoga ke botsisa ke re lena di tsona tšele dikulego di lela ka mo ngakone ke dikwile na ba re aowa na ra o kwa selo aowe ka gomola 1 2 3 ko fokwa ka re ka mo ntega tša rata go na le motho o dikologa tša rata e so ge ke ba botsisa ka motshwana ke re lena dilo tšele dikule ka maabanana ba re aowa na ra o kwa selo bjane ka thoma go tšhoga le nna bjaleng aowa tšatši le lengwe le lona ke robetse ke bošego mo pasageng go lla crutches ka tsoga ka dula bjane ge ke tsoga ke dula ka motho wa mpona gore ke tsogile ke dutše ya thoma go lla ka kudu bjane crutches ela ya lla ka fo dula ka gomola la mafelelo ya thoma go lla e rarela le ngako ka moka so ka motshwana ge ke tsoga ke ba bokisa ke re lena ntho e leiko le be le lampasageng ena ba re monna ba re aowa na ra o kwa selo tabatše o thoma go di lemoga ka morago ga mahu a šitše a hlagile goba ke tša pele mahu a šitše a hlagile ke gore ye ya gore ke lorile noga ke bone noga itia le festere e nyaka e be le after mahu a mararo aga itia le festere so and then noga ye mola wena wa banka mola bogadi ba gago e gona ye e lego gore mo gongwe o ile wa napa o e bona mo gongwe ka mahlo goba le di bolaya ka mola bogadi ba gago keng o bona eng ka mola bogadi ile noga tše pedi o bona gore ke di bone ene le ngako ka moka a le a ekwa ba re aowa nna ra go kwa selo ya prof nna ke nyako go botšiša gore ge ngwetši a ekwatše ka moka bona ba ra boroko jo bona ke jo bo jwang ba robala tuu jwa bokalesea goba go diregang kore gona moo ke sa ipotšiša ke nyaka gore ba tle ba feleletše ba dutše mola go dutšego ngwetši ya gabo rena gona ge re fetša go mmotšiša the general ka lebaka la gore wa tseba taba ye ya makatša gore
o kgaitsedi a kwe dilo tše ka mogare ga lapa and then ka morago ga tiragalo ye ka mokana ga yona kgaitsedi yaka o rie eng khuname o rapele goba go le mo go mo e leng gore mo gongwe bo le ka go tswa o kry-a methušo gona goba o no dula ngwaneso wa re go tseba modimo o tla bona tše ka moka go ne go ngomene gore ke ile ke founela motho mo ke bolela le yena ge ke bolela le yena re ka mogare ga motse o dutse go na le metlhare ke eo le e gašitše ya jewa mara metlhare e na le ba e berekile ka mogare ka nama ka tšea saga ka ripa metlhare ela metlhare ela ke e ripile ena taba lastnyana go a swangako gana ka kwa gae ge go e swangwa ko box la motlhaga se laswa bjaleng metlhare ela ke e ripile go ke dikotana tše dinnyane so ka tšea selepe ka re ke phapha ye nngwe gore re kgone go ja mollo ge ke phapha kotela ke kgomana ka mogare ga kotela go na le diulu tše di merung ka mogare ka gare ga kota gare ga mohlare jwale go na le diulu and then ga o botšiša ka diulu tše ba reng ke ge ke ba bitša ke re ta le boneng nthwela motho a go mpotša ka yona re go na le metlhare e nego ka mo jarateng e a jewa mara e berekilwe mpotše mo kgaetšedi yaka taba ya diulu ke tlo ba botšiša ba ka mogae ka taba ya diulu gore bona ba tseba eng ka taba ya diulu tše di ileng di a hwetšagala ka gae mohlareng le taba ya dinoga tše e leng gore makoti wa di bona ka molagae ka morago ga mahua ka moka wena o ileng go fihla ka bogadi wa kry-a batho ba ka moka ba phutha ke mang ko wena ga ba phuthe ke nna matswala ko o robaletše ka sepetlele and then ra ngwana bana o phuthile ke ra tswalaka ke ra tswalaka le sebara sage okay o fihlile neng mo bogadi ke fihlile bogadi ka 2013 o fihlile bogadi ka 2013 and then ba nyala ka 2014 ba go nyala ka 2014 ge e sa le ba thomile ba nyetše wena mathata a thoma go golela godimo ka molagare ga lapa ke wena o nnoši o nyetšwe wa mathomo ena ke mohweditše mara ke kgomane a setse a sepetše ka mogare ga lapa makoti o mogolo a sepetše ka go dula ka gagwe goba a sepetše ka go ba tlogelane o ka re be le motho eno gore be a sa dule full time ba fo tla etse and then a sepela boela ga gago mara le ene e ba monyetše go shotha gore a tlhabiše ya so makoti ko mpotše mo o ra gore ka morago ga tše o di bona monna ka bogadi maikemišetšo ke eng kgaetšedi yaka o rata ge moremi ya ka go thuša ka eng kudu godimo ga bogadi ba gago ntate moremi nna ke fo kgopela gore le fo tla ka kwa gare ga motse le re thuseng go be le boroko le nna re thabe re tshwane le malapa a mangwe wa tseba gore lapa la go swana le la bogadi ba gago le tlo go giša mokgalabe boima e le go wa gago e se yena noši le tla go giša bana ba gago boima le tla go giša badudi ba ka mola boima lapa la go swana le lela le kotsi nke ke bone mo ke ona mohlare o bolelang ka ona o felo fa magagešo mme o mpontšha se sengwe mo sa mohlare wo e leng gore ke therešo diulu di gona ke a di bona le ya di tseba ke re kgaitšedi yaka alright ba dumela ba re ba di tseba ditaba tše tša diulu ba re ba di tseba gabotse kore mpotše mo makoti ka molagare ga lapa la bogadi dilo di atla di wiša di zwana bošego noga e kgolo e kokota lefestereng motho o sepela ka crashes ka mola gae dijo di a dula ka molagare ga lapa ga di dule ya mogadibo o ka kgona go ya mola go dutse go makoti ke nyako no re botšišitše pedi tše tharo
ane makoti wa bona o ratile lapa la bona prof ya ka nnete o bona motho o tshitse le boa kgomo a etla mo ya mara wa mo kwa ka moganong gore o tša swere se ka brena ka mo ya o tswa kae gae makoti ke tswa ke le tsaneng ga Sekororo o tswa ka tsanene ga Sekororo ya ya makoti o rialo a re tša bogadi ge di fiša a napa tšea peka a leba ga Sekororo ebile a ju wa gwa wa gwa ya re a leboga ya wa tseba ntate Moruta ke ne go ipotšiša dilo tše dintšhi mabapi le tabeng ya dilo tša go swana le tše kudu go basadi ba ba nyalwang matšatšing a bolekgono gore ba ka di kgotlelela na ba ka di kgotlelela na ba ka dula na ba ka di emela na basadi ba rena ba tliša mpherefere ka gae Ya. kere mo bathong ya ba re hlolela dilo tše dingwe tše be re sena le tšona Ya. kudu ka gore a kere ba ba bošego a ba re dumeletše dibotse prof ae ge ba bona o na le motho bele batho mo tsoša hlogo wa tseba ba fela ba re mpša ge ika tsena tlasa moriti wa koloi ya a eme ke therešo wa tseba lebelela ka malapeng le magagešo dijo ga di dule ge ba swara tšhelete ba boloka gape Moruta batho ba swanetše ba tsebe gore baloi ga ba dule le diphoofolo malapeng a bona baloi ba tšea diphoofolo tša bona tša go seleka ba di bea ka malapeng a bana ba batho bao e lego gore ba tseba gabotse gore ba ba gateletše maphelo a bona ga ba nyake go bona ga a ka tswela pele moloi ka gagage o dula ka lapeng la go hlweka a tseba gore ke ruile dikatse tša ka kae ke ruile dimpša tša ka kae ke ruile tšhoni tša ka kae ka lapeng le le rileng go swana le ona maropi a batho ba no a tlogelang e no ba maropi a ne bokotsi ka gare go ka lemoga gabotse ntate Moruta o kgona go bona gore lapa le a le ne mahlatse gobane bana ba lapa le ge ba ka re ba tswela pele ba tla tswela pele jwang ba sana le leswiswi la gore ba hlokofaletše ke bahu ba bantšhi ntle le go hlapišiwa dikgoge le tsene ka gae magagešo re a hlapa ra tloša leswiswi le le leng gona mogadi bo ke ya go leboga thoma ka go dumediša batheeletši le gore re go amogele re tsebe gore mogadi bo ke mang megonna ke rata go dumediša batheeletši ba SKFM ya bolelago mo ke Lidena Piano go tswa Alpha Tlenkham re batamela gannyane mogadi bo batamela selo se o ka bolela gape ya emego mo ke Lidena Piano go tswa Alpha Tlenkham mmago rena Lydia Napiane re hlalosetše mo mama wena o tseba eng ntle le tše mo gongwe makoti a di boletšeng ka mola gare ga lapa goba go netefatša se makoti a se boletšeng ka lapa la motswadi wa gago a ba reša tše ke leng ra kopana le tšona ke nnete makoti o a rereša makoti o bolela nnete ka morago ga gore le temogele mathata go swana le ya khimama a dinoga a dihlare tše di bang ka gare ga kore dihulu tše di beiwang ka gare ga mehlare le ile la dira eng ka mola gae mama le no dula ka nako kore ore ka baka la gore jwale fo spela ga sa tsaya ka go spela ona ka nako ngwe be re spela ke se re spetsa batho ba ba kae jwale go sa hwetse thušo jwale o fo etsa gore ga swana ka maona tšhalete ke sa ye go e mongwe a kile go tša thušo o fela maatla re swanetše re tsebe gore go ne malapa mangge ba bereka ka pheko ngwe ba re ke tšhita dira lapa la gona le ka tsena ngaka tše 70 gomme le sa loke ke mola ke reng re swantše re nyake go tseba gore gabotse sepoko se ba se romelang ka mogare ga lapa se riang gore dihlare di tšhilafale di seke di a bereka se tswalela thoko e efe re kgone go se tswalela ka mola gare ga lapa go tle go kgone go ba le tšwelopele lapa le la gabe lena mama ba bapala ka lona baloi ba tiphile lona ba itirela boithatelo ka mola gare ga lapa lela ene ba dira se sengwe le se sengwe se bona ba se nyakang dihlare tše magagešo re bolelang ka tšona dikoteng straight dihulu makoti o a di bona šidiwe ka mo dikgokaganyong tša leago makoti o a di bona makoti o bona dimaka ka gare ga lapa magagešo tipie ka gare ga seemo sa makoti
kore ge re tlile go fa nako ya gore o foune o re botse gore magagešu ka gare ga lapa le ba ka dira eng jale ka makoti ka gare ga seemo sa mohuta o mmogo le bana ba lapa le ba gona e le go borakgadiši ba bona ke ne le bona mo re ka dira eng mabapi le tabeng ya go šireletša lapa le le itemogela mathata a magolo kudu ka gare ga lona bophelo ga bo gona ditlaišego di gona batho ba fedile mahu a aparetše lapa le ke lesusi fela ke masetla pelo ka gare ga lapa le go nyakega wena motheeletši jalo ka maele a gago gore le wena o latlhelele hlware le gonyana re ko gore ka dira eng mama o kono tlaleletša go tše dingwe tše ntle le tše makoti a di boletšeng gobane tše nna makoti a di boletšeng ke di kwele gabotse bakhu ba ga ba robala gabotse o mongwe le o mongwe re santše re nyake go tseba gore re ka morobadiša ka mokgwa mohuta mang le gona o jile keng o e leng gore o jile ke ba babe a tsoga ye go totoela moleko wa maoto o šetše o mphata ba gore ka molagare ga lapa go ne le tše leepelotšeng tšona santšeng di ntšhiwe gobane solanka di sa ntšhiwe ka molagare ga lapa re sa tlo ba le bothata bo bogolo ba gore le ba beke maoto a lena a ruruga a hlabe a tla feleletše e le gore a tšea o mongwe nto e ke nyakang gore le hlokomele ke ikweleng e bolelwa ka mogare ga lapa le ke seješo ge le ya medirong ya leloko la gabo lena le ya jišana taba yeo nke le lebeleleng taba ye e diragetše ka gare ga malapa gabo lena batho ba robetše re bolela so batho ba hlokofetše e reng ge le ya medirong le reng ge le ja magagešu le lebelele dijo tše le dijang lefase le le boima go fasagane mo lefaseng le re netefaletše tše dingwe tše e leng gore mama le hloka thušo ka tšona ntle le tše makoti a di boletšeng re tsebeng gore ge re le thuša re lefa thušo ya mohuta mang ka kakaretšo ka dilo ka moka le batamele mo lekopelaneng tše re hloka go thušo ntate moremi thobela ngwana sesi wa ka e mogolo iya ga no le jwala se a gona o tshwere matorotogo empeng babiša go pele o ka gara dikoloto tše thata mo e ne gore ka nako ngwe ke mmutšha ke re ga botsebotse dikoloto tše ka le ena palela ko gonkaraba karata gage go njwelang ka go botsa gore ya mogolo e matšhoniseng ke be ke mmotsa last ke re bona wa tsagankebe o kgona go tšatšhalete o direla e morwago license or o mo direla security kane ke mmereko wa fast go njwana nke bo bereka goba o na le 4 years sa bereka mara ke bone nto ya e berekelang pele mama ngwana sese ke karata ya sasa goba ke karata ya gage ya go bereka ke a yena sisteraka ke karata gage mmerekong o swere matlogonyana yena sister wa ka pele morwa sesiago o swere karata sesiago aowa karata ya ga sese a ke re morwa gage ke ra gore ke ye ke bolelang gore nke ba mo direla tše botse motho a leng ka gara dikoloto ke mang ke sese sese ke yena a nwang ke ena yekwe sese ke makuku a le ka mo ke yena a nwang a ne jwala go nwa mang go nda morwa wa gage ene ge a nwele o roga batho le nna ke robale mo e leng gore ke kgone go founela maphodisa bošigo ke ba bitsa ke re mothuši wa tshwenya ene a se banwa ka mosona ka go botsa gore pele ke a ikwa e na le mo intimelelang gona go bereka mang mo go batho ba go bereka eng sesine okay yena a phele ke mang ya tsene go dikolotong a na le go le dikoloto yena sese morwagwe o no jwala ga no le jwala o roga batho o ne le ka kwa gae a re robale mo e leng gore ke a lapa le nna ke fela ke bitsa maphodisi ke le ka morela protection order ka 2002 ene ge ke botsa sese gore le ena o kgone moroga 99 ke morele ke remelela mo thušete ka maphodisa wa gana wa bona jwale nna ka re ke a emelela ka baka la gore nna tlore ke robetse ke tlotlhwa ke kokotela bošego ke mokana bana baka ba na le trauma le ga tsena ba tla mo go nna wa bona ke re jwale tša mohuta ke tlo di kgona ngwanešo ga e le gore wene ka baka la gore ke ngwana gago mohlomongwa nna ke ya maphodiseng mama e sware bjalo mama o roga ke ngwana wa gago a ba roge bana ba geno ba e seng thaka tša bona wena o gana go bitša maphodisa gore ba tle ba mokgaleme why nna ke tsebe o ka se ra o tsebe mama o ka se ra o tsebe o ka se ra o tsebe mama
go jala wana ga bo a robala wa rogana kere ga rogana ke moka a gona taba ba re ke mbiletse maphodisa ke bolele nnete e tletsego lesoko lele ke le kwilego ka ela robetsego ka re banna jale ke šešile ke ya noši o ya ka maphodiseng ga ka etla ba mokganne e re ke lokiše tabeng moši e re ke e lokiše magagešo a go le motho a saneng jwala ke nyaka go le botsane jwala bonwa ke mang le mang jwala a borogane jwala a borogane motho ga a rogana a nwele le kgale o tlogile ka mo gae a re ke ya go ba neela jwala ge ke boa ke tlo ba roga gore a re motho o tlogile ka mo a tseba gore le kgale o tlo le roga wankwa mama ene ngwana solanka a roga batho ba bagolo wena o le mmage o sa nyake gore ngwana a kgalemiwe gore o dumela gore ba batelele ke ngwana ene gore gore wena o thoma go ba motswadi wa go hloka nnete pele ga ngwana gobane o dumelela ngwana gago a roga batho and then a tsebe gore mama o tlo ntšhireletša o tlo gana le ge nna ke kgalemiwe le lerato wa lehloka ngwaneng wa gage motswadi ya nnete mama a rie jalo o senya ngwana gago nto o e dirang o dira gore ngwana gago go sasa a tsamaye a ye go roga batho ko dithabeneng a bolae ke batho gobane o mo ruta gore go rogana ke nto right jwala a senke ba roga motho jwala le go nna re bolela so jwala bopakilwe ka difridge a sanka jwala ba roga motho motho wa go rogana wa go nwa jwala re a ba tseba batho bao ba tloga ka gae ba re re ke go nwa tshepedi ge ke boa mo ke nyaka go ba roga wankwa motho le kgale ge a nyaka go rogana a rogane ka gae a se jwala nne ngwana ga go mama re nyaka go ilokiša ne abuti se a se dirang a se diriše ke jwala tlogelang jwala le bobeele thoko nto o e dira ka bomo ge e le gore ke thereso o roga bomma ngwane a ba roge le wena o e dira ka bomo and-e ke tlo go botsa nto ngwene mama nnete e ka se tsoge e fetogile maaka solanka o e ba motswadi bana ba gago ba tlogela ba dira diphoso jwale ka motswadi o re ngwana ka o tla reng tseba gore ngwana gago o tlo roga motho morong o tlo mmolaya tseba gore mogalabe wa ngwaneno a tlo dumela gore mosadi ya gage a tla roge ke ngwana mme ga le sola o ne molekane a tlo dumela gore a tla roge ke ngwana ene a moroge ka gore yena o nwele le bana ba gagwe ba ka se dumele gore mmago a rogiwe a ba ka se tsogile ba dumetse dilo tsa go swana le tšeo ene nto o e dirang ne mama o tlo dira gore bale ba go tlogele le yena a go roga ba go bethe a ba go tšeele ditšhelete a ba go tsentšhe ka ra dikoloto ba go tlogele le yena because wena o le ngwana o motšhabang o tlo thuša ke mang ka gore o palela ke go ba thuša wena nto re e dirang mo a re a hloya ngwana gagwe re rata ngwana gago ene re rata gore ge re ya go lokiša ka gae re rata go bona re lokiša mo e leng gore dilo di a loka le tabe ya gore a rogane e eme because wa bona go rogana mama a ke emele ngwana wa go roga batho ba bagolo a ke emele yona nto mo bophelong ba ka ke ile ka tepotsa gore a ke nyake go tepona ke rogile motho mogolo ene jwala ke motho ke ngaka ke so ke ile ka bonwa ke jwala a go le jwala bo ka reng o bonwele jwala ba re tsamaya go roga motho a go le jwala bo botse motho re tsamaya go roga motho wa jwala bo bo sa mmotse gore o hlobola o tsamaya o bone ke batho ba ka moka ke re motho ga ya go roga motho ka bo yena o tloga ka gae a tseba gore ke ya go rogana yeo ke a e bolela ene ke bolela so ka gore radio e thietša ke batho ba kgopolo tša go bereka a gone motho a tlo dumelang gore ngwana a tla roge bomma ngwane ene le yena a botiga le gona o swanetse gore e ile re thieditše radio a tsebe gore a swanela go roga bomma ngwane yage le ge bomma ngwane ge ba ka mo kgopiša batho ba ke ba bagolo ke bommage sentse a dule fase a bolele le bona gabotse pala mo re a bereka mama mo ene re bereka so re nyaka nnete re thuša wena solanka nto ngwe le ngwe mama e le gore a ke tsebe o sa tlo tsena ka gare ga dikoloto yona ke tsebe ye ya yona ke tsebe ke yona e sa tlo go tsena bo mashonisa bokae mama o ba kolota bokae bo mashonisa
bobe ke bokolota 1.5 ye ke 2000 ye ke 1000 ranta ye ke 1000 ranta ba feletse batho ba ka moka o kgone gore ge o fetse o bereka o ba patele go fela ke mokana ke buša gape ke ya ke ilo adimo gona mola go bona gape ka moka o bua e le boka o ba latile ba tutuletse ba sene bothata le wena ko wena le ke lena le ba latellang bona bana bothata le botho ke re nna re nago le bothata ka gore ya ba latelela alright o bone lapa mama kua lebaka la gore o botšie dibeke o tle mo ebile eng monne o tsogile furuga kere ga a tsoga furugo a hlapa e mmerekong ga a fetse o hlapa e mmerekong mo go nna se sengwe sa re pakiša dipeke o tšhe ngwana o sepele ka pakiša dipeke ka belega ngwana ka tsena taxing ka bona ke fihlile gae o go rakile a nthaka sa nka ralwa ke mang a ileng o pake dibeke o tle mo mo go nna ke tletse ke monagane monagone a ke sere o itswa kae wa re pakiša dipeke o sepele pakiša dipeke ka sepela ka tla gae ba tloga kwa batla kwa gae ba tlo boledišana gore ante ke sepeletšeng and then wena wa reng ge ba go botšiša ke ba bodiše nnete ka re monne o tšhega ye mmerekong nte kgopolo engwe e ntlela le nna ke pakiše dipeke ke tšhe ngwana ke sepele ke tlagae yona kgopolo le ya go tšea kwa senka ba fetse o boledišana ya re gomela morago ka re šiba ba tlile nkile ka boela kere ke moka ka tla ka boa gape o buša keng ke tšona tšeo wele ntate morota awa ke a rapela nthapedišeng go menaganna ba mperekile a gona motho e le gore ga a tšhea ga bosakare ya duša mohuto ene kgale ke sesošema ke thabela batho ba lefase banna prof nna ke thabela gore mmeo o boletše se seng ka re ntho e ke e botsišitše le mathomo nna re ke thomo mokwa ka nyako tseba mmeo mo a tšwang gone ke be ke se tlo botša moratho wa ge mo gore ausiage morago mo a tšwang o be a le jwang ke no dumono kwa ntwa mohuto o gabotse mama bophelo ba gago ba morago like be bo le jwang like be bo le gabotse o le motho wa go bonala o le mosadi wa go ratega o le mosadi wa go ja lešela bogolo jwang mama a yo pele yone banna ke be ke le motho e ba le nna ke teko gore ke nna motho e bana yo a ke se yo go tšhentšhitšeng ora re be di bua mo go wena ye mama be di bua mama bolela mama menyanna go šo a re botšise ena a se tsebang a botsebotse ke bašala ba go bona free state ura go le o kae e bana ke nna ke tsore ka re ke nne nko bolelele mo ba go kwe a ke se uru ka re ke be ke leng e bana ra re bo re go fihlile go kwagala le ga ke sepela ka mošito ke laetša gore ke nna motho mare go dikele gona ke sepela go laetša gore ke nna motho gore ke nna selo fela mama nkono re tlhalosetša o mme nna ke kgahlile ko re o te tlhalositše gore nna ena ke berekilwe awa le ga e le gore kwa morago a ke nape ke tseba gabotse nna ke thomo tlhalefa e be le sese e leng gore o na le seriti wa bona le ga o tlo ba supply free starter monela o mo kgethile ya morate yena o flo o te poela ona kwa free starter nna a ke tsebe ka nebe ke sa šaletse ke a bona o nyetswe ka lešira e be le magadi and then jale ka gore o buile and o buile ka bana ba bakae o buile ka ya robetšego ye mongwe a re reng wa tshwenya a mogeditše ka yena
wa tshwenyang magagesho o tlogano nyaka go kry-a thušo thušo wa e hloka like ga ka se kry-e thušo aida o tlo swarwa ore o tlo bola ke batho ka baka la ko gore wa bona tše pedi tše di tlo diega go last dira wa tla bošego ke robetse ke sana le lesie te mafester kuku swantse gore na ke tsoga ke mmulela and ka nako ngwa ke fonela mmare wa nkwatela wa bona a ke mmotsa diphoso ke ngwana ga wa nkwatela le last ke la kry-a protection order a nkwatela le maloba ke biditše maphodisa ga fitlha bošego ka moga mmangwanaka ka mo next door a buta ka lesethwa saka ba tsoga ba re maphodisa ngwane a re robala a re mara le hone re kgopela le motlogeleng next time le tlo bitša ke rena wa feta dibeke a boa jwale daylight o roga sethusa sela sa ka o mmitša ka tša ka fase jwane mo e leng gore a tla botša mogatšage ga a boa mmerekong mogatšage a fonela a butaka mogatša sethusa saka ba tla ba molata e le bošego ge ba fitlha ba re ba tlo mokgalemela gore why o roga mosadi maloba go thušitše maphodisa mangwana ga go tše tsona and ke mmotsa ke re tla ko go botše gore ke bitše maphodisa a se ka baka la gore ke a rata ke ka baka la mekgwa ya gago ka baka la gore ge o se gona o kile wa bona o robetse o tseba gore motho ga a gona ga e tla go tlo diregang ke be ke fetse ke mmotsa ke rape go nna ka mokgwa mmaga go swarang ka gona nna ke tlo go swara ka mokgwa wa re rasetša wa roga and o tlo go roga kore o roga gore go tsenele le mo pelong mo e leng gore getse ke tšea beke ke ra ke mmolediše le dula le yena ka lapeng le le teng and then dula problem ba dula ka kwa morago mora o tse go swa kwa ngwakong jwala boroko jona o bolela nneta bona ene go tse ke bolela ke re sese wena o mmerekong wa bone sele o dikhutšitše ka re mo le go wa robala o rianga o rase ke motho ngwane wa re rasetša mara ka gore ko mogolo wa e lebe le sa monyake le stene o na le 33 years ke mogolo ke monna magagesho go roga batho ba bagolo go roga batho ba bagolo go kotsi o ka te kry-a o le ka gare ga toronko ya gore o rugile motho o mogolo ene last ke bolela gona so lona tšatši la rogilego ka mo next door ba tlhile ba re ba moteile gona mo jwaleng a tiša molato le sogana le mmage nna ke torobaletše ba re tsoga mosegare ke a tsoga a re mosadi gore ngwana šompiditše o rogile morwa ka mpitša ka tša ka fase ena o tlo mmotšha mo wa phega o tse ka re wena o na le maaka wa phega gore yena a senka re a dutša mohuto and ena se banwa o kgone go ba ponele pele o kore ya re mara seise wae a sa ntirele 123 wae seise ge a sa fo ntirele 123 jale wa gešhikone kgone ena o mmotša o ntshetla pele go reta mmereko gago hwetse maybe a tlile freetaga mantaga a tsoga ka bo 4 a itlo o sepele foa ka masa ke re mara o rata mmereko mara a o bone gore o berekelang ke mokane ena mohloma ke mmotša se gore nna ke a mmolabolela and ke kwa bohloko le nna no a gona molato magagesho nnete nna nto ke nyakang go e lemoša batho ke gore wa bona gore ga batho ba bagolo o tlo tsena lapa le lerong ene ka malapeng leo o tlo kry-a thaka tša gago a batle go kwala bohloko go swana le ka mokgwa o reng go roga ba ka gae ba no go tlogela wa bona go roga motho mogolo lehlapa o te pakela madi mabe le swiswi o te pakela gore bophelo ba gago bo blokege o te pakela gore mo bophelong o se ka tsoga o bile motho a bitswang mosadi o te pakela gore o hlwe wa bona o ka bona o hlweile bo o hlwele ke mokgekolo o tsebe gore lo ja gago di ka se tsoga di lokile jwale a gona molato nna ke ya go le thuša mama a kere go sasa ke ya go le thuša ke tlo batametša balli ba bobedi ke nyaka gore ke rumele lena jwale e ya ka gae ke a e bona ke ya go e ruma ya loka wena o sa boela Free State le tše ko Free State a ke tsere ke sa boela goba ke sa boela a kere Free State go tlo ya ka gore ntate Free State le sa monyaka goba ntate Free State a gatele pele a wa sa gatela pele ke sa monyaka a ke le go dira gana bosadi o le sabolela ka founu a ke le ka mo Petersford o ka mo bona le felle kopana a ke le kwa mmerekong ke o nyetše bana ba šungele ka tšhaleteitše tata go ngwanake jale wa o mo tlogetše koko a se gone ke gore ke re ba mperekile thui ba bona ke nyetše kgole ba re ke bo ke tlolo gae o
alright o nyaka re go thushe ka gore wena le yena le lokiše dilo le nna ke thome ke be motho koloto tse di tlo fela alright a gona bothata ke na le baledi ba babedi the general koko nna ke tlo mo thuša le abuti wa leng ka gae ke tla mo thuša ke na le bona boabuti ba go swana le ba felang ba etla radiong ba re banna moremi nna ge ke nwele ke roga batho ke tshwenya batho ke a tlaiša kore ke kgopela o nthuše ke ne go ba tšea ke le bona kua ga e reye go dula le bona re ba fe counseling ba phethe ditaelo ge ba boa mo ba boe ba tekgweletša mebereko mekaone ebile ba be batho ba ba fetogang batho ba seke ba lebala gore go ne bana ba e leng gore ba ne go ba bereka gore o kry-e e le gore ba rata go no bona ba phela kua ditseleng ba tokgogela tšela tša go senyakege ba phela ba nwele ba diranta di-3 years santse o be o ne le mosadi o le ka gagago 33 years santse o be o ne le mosadi o le ka gagago o plana tša bokamoso le gongwe o plana business e rileng a se gore bophelo ba gago santse o tsoge o re ke ya go topa tše pedi ke tlaboo ke mentšhi kudu mengwageo so ke lebogile kudu ba gešo go ne nngwe e šaletšeng kgaetšedi go sasa ba tla ka gae ba tla go leberekela abuti ga le gona ge e le ronya ka thušo re tlo mo thuša ga re ne molato ya no wena koko se segolo ke gore ge re mo thuša Professor Moremi ke ngaka ya setso yena o thuša ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go tlhoka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gape le ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetsagala go lenaneo la love train le Ismail Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fitlha ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa go wetsagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Genfest tlhatlolanang center go wetsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr Malefu mo nomorong ye 07 Mamorimi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi to tša baroka. alright supanako sa ka se re metsotso ke lesomešupa go itšwela fa le go irikela ja bo lesometee šiba ba go rogile prof ya ntle le go senya nako the general a ke ba amogele ke ba dumediše batswadi ba ka ke a le dumediša le kae re gona re boledišana le mang kgaje moimane batamela mo o kgone go kwana aga ba bolele mang re ba masetlha nna ke nyetse ga mokolo and then ka 1990 hlaboša lentšu ka 1991 ka 90 sekisa sa ka re neng Makoti and then Makoti wa borena a hlokofala re ile mashimong go tla pula rena ka le gajima jwale re tsama le moshimanyana moratho wa ka wa moshimanyana jwale a gapeletša ba bang ba re a re lo nkokishana re motliše mo lapeng ba go mokoka ba motliša mo lapeng wa tseba mamataba tša gago di kwala kudu gore o ka batamela le kopelwana le batamele hle and then ga ba šine mokoka ba motliša mo lapeng fele ke moswara ke ba re motho ga hlokofetse wa tonya fele ke moswara ke mokwang ene ka nnete gore a re motho o hlokofetse and then mola a tlatša ke ba motšea ba moiša ka gae a be ba sa dula le rena ka lapeng ba šine motšea ba moiša ka kwa lapeng mošare ba tlatla motseng napile moraga fao ga ba fetša go bolokwa ya be sa le re thoma jwele ba re boloi ka lapeng aka e bokontse go le ka ona mokgwa ka kwa gae go napile jwele go na tsoga tše dingwe bana ba le ba gešuši ba le wa tsaya kore ba phantšhetšwa magadi a go be le lenyalo fela gape sa le tlhoma ka nna la buta ka ena monna ena ngwetšeo a go be le menyanya go sa le go maka nna re a botsiša ga botse mara go diregang a re kry solution napile gona jwale go ne moshimanyana wa Lasbon e jwale a re kwane ka mo lapeng jwale kore go a liwa ka mo lapeng sebakwa ke mama
moshimane ola na moshimane ola gabotse na ke tse gore gabotse go diragang ka ena ngwana la ba le gabotse o ne a change fole o rakile mogekolo ka lapeng gona bjale re le so ka lapeng ga borena re sa tsena bothata jwa gore re se ra tsena a re tsebe seneneng ka rae man ke dula gaka o rakile mama ka lapeng mama o dula le nna seneneng ke rae nkotle ke a moncenga ke re nkotle re tle re somewhere awa ra tswa ra mola somewhere e re tle bua somewhere awa mola somewhere ba motsa ba rawa wena o ne bothata ene bothata jwa gago o dirisha ke mosadi ya gago ga boa o tlhanola ditaba tse la ngaka e moditšentse tsona gore sesi kua ga ngaka o tse go praepa ngaka gore mpotse soki a se ka mokgonna beng santse ke o kwa ka gona sesi ke ena ntoya ene ka nako la ngaka a ke re nna jwale lena ka nako ke tso thasa ngaka o ntharare wena o tse ntwa gore o tlhakantšhelesa gore o mo neele a ye go dira so ga fihla ka kua wa di-change rawa sesi nna jojo nka se di dire ka baka la gore o tswa go praepa ngaka gore ngaka e mpotse gore ke mosadi aka mola e le gore yena ke ena nloyang gore nna go santse nna ke moloyang gore dilo ja ga di seke tša sepela gabotse ba ga Masehla ngwetši e iteileng ke legadima ile mašemong a gabo lena ke a gama o tswa ga Mahlare go tswa ga Mahlare a nyalwa ga Masehla ba ga Mahlare ba rileng ka morago ga tiragalo e le bona ba nna rae ra gore mme wa ka molapeng ke ena a bolaileng mthwenye ke wa tseba ge ke be ke fela re le kua go jana ke ile ka kwa man khazumi ngwa ka mpotsa re a di bua phokwane ka legadima phokwane di a bua ka legadima phokwane a di bua ka legadima banna nka ne ka re lehlatsela taba ela ya monnola banna phokwane go riagalang ka moo bana phokwane di a bua ka legadima a di a bua o gaitšedi wo wa rena ke ra ngwetši ya borena e iteilweng ka legadima ka morago ga poloko ba gore ba latofatše mmago lena ba re wa loya taba ye mošate o ile wa e fetša jwang mošate ke mola ba ileng ba bitša mangaka ba re ga ba loyi a ke re mmereko wa letswa ke dihlare tše di gahlaneng tša gore di ye gore nyakela gore motho o bolaile ke mang jwale letswa ba le theile ga bolena gape lapa la go ba le letswa buang ga bomele bana ba motho le ka se tsogile le kwane because ka gare ga lapa la ga bolena le phela le letswa go ba a le tsebe gore letswa ke nto mohutamang ye gape ka gare ga lapa if le thietšo letswa ka gare ga lapa and then ba nyaka go tseba gore na mogekolo wa loya gore jwang letswa nto mathomo e santšeng o e tsebe kore solanka le theilwe ene letswa le santše le robatswe ene letswa le robatša ke ngaka e le beileng ge e le gore ngaka ye o e robetše le o bereka jwa mola e be le mangaka a lebane me tlogele mangaka tla di kwa jarateng so mangaka ka moka o molomong tle le dihlare tša gaga ba thia letswa ka mola na ke re be le ka montle bona ba berekela ka molapeng and then mmago lena o robetše ka morago ga nako e kae mama o gona wa phela gona jwale o mogekolo be ba re ke moloi sa le gona wa phela gona jwale o sa phela mama then wena boloi bo bo fihla go wena jwang nna ba re kore bjalo a kere ke tswa thasong go ra gore bjale nna kua thasong le nna be ke ile o tša dihlare tša go loya ka moka le ene o tswa thasong le wena o tswa go thwasa and then lena bobedi ga lena ka ge le tswa go thwasa batswadi baka ge le lebelela lapa la gabo lena because le phela le letswa lena le bona le le jwang bana be ba reile leswiswi mara go tlhapa gona moraga fao o fetša go tlhokofala makoti go tlile go tloga tlhokofalang tata ka 2007 moraga fa go sene go tlhokofalang tata ra tle ra tlhapa ka pudi a ke gane go tlhapa ka pudi ngaka wena go lebelela direng lapelela la borena ba lebele ka lesisi la boloi ba laparesitše ka lesisi la boloi so letswa le le la batho bale go ra gore a se ba bea letswa ba le beile leswiswi la gore lelapa lela le bontšheng ka re ka gare ga boloi le ma gorena a bonagileng ka re ke motho leng gore wa loya kgantho go se jalo ema pele prof ke a akanega mo wena ebile o di tseba bokaone go bolela ka taba ya letswa ne
mo bololwang ka taba ya letswa lena bele ka mangaka ge le lebelela le bona le swiswi mo e leng gore batho ba le šupa ka taba ya boloi ke kgopolong yaka e re a ke nna ke tsebe selo swiswile ke la gale ba biditše mangaka ge be ba le šupa ka boloi ba tlile mangaka ba dira eng ka more tlo re swiswile le beile ke mangaka nthušeng fao ke nyaka se se a iarabe ke tle ke yale ba ikwešiše ba rile dingaka tsela di beeletswa and then after letswa lela a senke la re berekela ka mokgwa go tshwanetseng ka gona ke tadiso e after that ba gore mma gorena wa loya until le gone jwale ba re mama wa loya and-e le go loya mola ga gore mama wa loya e thomile after lona lehulo la mogadi wa rena a ke re ba re mama wa loya ne ngaka di tlile di a bereka letswa letswa la gore letswa le a ke re beelela gore na makoti o bolaile ke mang ba le bea kae ka gare ga lapa la bolene ene lena a le tsebe gore letswa le le beilwe kae and then le sa dula le letswa ka gae since 1990 since 1990 go fitla le kono le sa dula le letswa ka gae go ra gore re jutse le lona gona ka malapeng lona that's why ke botsiša gore lena gole ka ge le le bomme ge le lebelela pheko tša lena di reng ka letswa lela gobane bagala be bagale be ba re ge ba re ba bea letswa ka nnete ene letswa le be ba re e ba le bea be ba bea letswa la tata moloko go ra re ka mogola a ba bea letswa bona gantšhi ge bokgoši ba be ba biditše mangaka a bagalabe gore ba tla ba bee letswa ka mola gare ga lapa letswa la gona gantšhi be ba bea letswa la tata moloko ene makoti gantšhi ga robetše potsišwa ka gore go tlile jwang gore ba no thoma ba re ke mmatswalage ene ka nako o mmatswalago o ile lehung ga ra ngwanago dio tsege di direga ga a gona ka lapeng o ile lehung ke gore wa ikwešiša gona mo gore ge bašala ba no re no aowa ke mmatswale gona ka nako o mangaka o ba laola ba gabo mohube ba le kae ba ile ba dumelelana le taba ya gore ke thereso boloi bo botswa ga bo bona a triviale ba ka na dumela nje mare ka mogare ga dipelo ba sa dumela ba ka na dumela ka molomo ka baka la gore batho ba mo mare ka mogare ga dipelo tsa bona ba sa dumela gape ge nkebe ile gore ke thereso go be go nyakiwa letswa nkebe ba ile ba re ge lekulufetša go ba gona before go bolokwa ba re no a go bitsweng dingaka and then re boneng gore stopo sela se bereka bua lena ka ge e le makoti ya lena wa ka gae le rileng ntle le setšhaba o ka nakola ka baka la gore mare re be re sa le ba bannyane ntata o ile kgatsedi ya gagwe ke ngaka ntata nkare o ile fao ga kgatsedi ya gagwe a tloelela magweng a fetela mo ga kgatsedi ya gagwe a re o ile o fetae kwa gore go diregileng ke nyaka go tseba re lena le dirile eng le lebaka gae nto mathomo mokhu o bolaile ke legadima mokhu o kgwetse mašemong ande mokhu o kgwetse mašemong ka segagabe rena motho wa latwa ka segagabe rena ge motho a iteile ke legadima a re motsentšhe ka gare ga lapa ka lebaka la gore ge re ka motsentšha ka gare ga lapa go ka tla go bua go ba lekhuleleng gape alright lekhulela le buile go bile mokgwa wa tlhakatlhakano botsišo ke gore ge taba e bile mphakati o šala o lata lapa la gabo lena taba e ka lebaka la re beile semaka sa ka gare ga lapa gore ngwetši e bethile ke legadima ile mašemong nna go tlile jwang gore taba e beetšwe ka gare ga lapa la gabo lena e be e fetše e ile setšhabeng e be le taba gore a kere jale ba re phara ka boloi jale ba kwana batho ba kamoka ba le ba macomrade ba kwana gore a re nyake dingaka bona self ba nyaka dingaka ba re dingaka re kgopela reng ka kua ga masehla lena ka bolena le o bona le o phekola ka moka ga lena le bone gore ka nnete legadima le tswa ka molapeng na kore ke dumelelana le lena mara motho re bolelang ka ena e le go ngwetši ya bolena go na le kgonagalo e ntšhi ya gore re ka kry-a re bolela so e le gore motho o sa berekišwa gobane moya wa gage ka nako o bolokilwe ka lešata o ka kry-a o se wa latiwa ka kua mašimong potsišo ya boprof ke gore le ile la lata moya wa ngwetši ya bolena a senko latiwa ao a senko latiwa until le gone jwale ka re o re wa tswa ba go botsa re a robala a ka se robale
a ka se robale ene ntate morota re na le dilo tse pedi ne ke kgopela gore ye ba thieletše ba bule ditsebe ba ithietse motho o kgona go hlokofala le kgono ba bitse ngaka e mothege family re kgopela letswa mohu ge o beya letswa a o morobatše why because letswa mohu santše a eme a ye go lwa le ba bolai ba gage go thia letswa o robatša mohu na gape re bolela ka motho re ka se re re go botsa gore yemelela o ye go lwa le batho ba gago ra be ra boa ra re robala o santse o dire e tee gare ga dilo tše peditše wa ikwešiša e tee santse o e dire because a go kgonagale gore baloi ba ka go berekiša o swere letswa gobane letswa ke setlhare se gore o ya go lwa le bona wa ikwešiša re ka se re re bea letswa ebile re ya go robatša ge re go robatša gore motho o santse a dire e tee a eba robala go tsoga motho o dira nto e tee so ge re beile letswa ke tshwanelo ya gore ge letswa ba re mohu ga a robala gobane ka molao wa mohu a beelwang letswa o swanetše go ya go lwa le manaba gage gomme ga a feditše mohlami wa letswa a boa a lebelele gore ke thereso mothola wa ka o feditše a boa a ye go mo robatša mohu o rianto e tee a rie dilo tše pedi ka nako e tee so batho ba ne go se kwešiši ke re bolela ka letswa re bolela ka go tsoša moriti wa mohu mohu a ye go lwa le batho ba yena a ba tseba letswa a re bitše motho ka leina re fa mohu dipheko o ka mo fa digobatši ka mokgwa o ka kgonang mara re re emelela o ye go lwa le ba ba go jeleng gomme go fetša o tlo o khutše o emele wo e le go gore yena o tlo tla mo o tlo tla go thoma wena so nto nna ke ikwešišang ge e le gore ba ba bogadi ba gabo mohu a ileng a robala ka 1990 ba ile ba ya kua lebitleng ba ya go morobatša le ba gabo thwi ba ka sedule le bona ba tlo emelela ba go morobatša ene go feleletša e le gore kua lebitleng la mma go rena go ba dihlare tše dintšhi go fetoga ndomba yana e leng kua e ya go khosa mollo o mongwe gape mo familing o gore a ka se robala a swere dihlare tše ntšhi because a tsebe gore a lwe le ba gabo a lwe le mang ene re gopoleng gore kua re fa nama fela moya o e leng gore o santse o tsoge o ye gore lwela re o shaile mašimong motho ga ba mo itea ka legadima la mathomo ba mo thebola ba tšea moya gage sa mathomo before ka bea letswa santse re nyake go tseba gore moya gage o kae ene letswa la stopo se e leng gore se iteile ke legadima letswa la gona a lemese sa le ba diria dilo tša go swana le tšeo ka ngwane o mongwe wa mmangwana rena nageng tsoko gona kua thukwela gae a sanka la mesa same day le swara same day letswa la gona le swara same day a se le e leng gore le ka be le sa emetše letswa la 1990 go fihla le kgono mara ka nako nngwe re ile ga re theditše ba tla ra kwa ba re samboto gona mo saeteng ya gabo mara e seng mo kgorong ya bona gona mo malapeng a mogausi le bona ba re ba re o ile a thoma a balabala gona mo wana ba di-scandal go fitlhela ebile a tlhokofala gone jwale nka botšiša so since go diragetše tiragalo e le ya kwana le ba bogadi le ba ka kua bogwe ba ngwana bolena ra kwana mara ka dithashap le ya kwana a le kwana alright jwale le tle radio maga gešo le nyaka moroka le thuša kang mangaka gešo ke le thušeng sa mathomo re ya go thoma ka go lebelela gore mohu o kile reng ga a robala le nyaka thušo go yena kere le nyaka thušo go bahu ba ka gae ka moka le nyaka re ba robadiše a go ne molato felo a go ne molato mara ka lebaka la ola wa go bolaya ke legadima go nyaka le ba gabo ba le gona ke ngwetši ya borena mara o ne babo ke tlo le thuša ka yena mara o ne babo lena ge letswa gantši gaetšedi ba re go riagalang ka yena moya ga go sa tlaišega mo lefaufau a kgone go fihla mo madulong a gagwe cause of moya ga go sa tlaišega moko and then ka morago ga seporofeto le dira ba bogoji wa buti a lena ba dumela le leo le bona gore
boloi bo botswa ka moga bolena okay and then mmago lena o a dumela mo tabeng tša dingaka goba baporofeteng goba go diregeng o a dumela tabeng tša dingaka mara maenta gagwe ga o sa kore ga o sa ana matla go ilwa ntweo ana matla go lwa ntweo o jele banano ba mathata ka yena o sore ke di-stress tša rena ka kwa gae re sa kwane mogala ba gago o tlhokofetse bana ba gagwe ditlogolo tša gago di no tlhokofala re tsebe gore gabotse ke eng e rileng gore ba tlhokofale bao ba bangwe baola morwago le ena o tlhokofetse and ka momola bana re phatlalane ka lapeng a re sa kwana e no ba tsona dilo lena le tswa thasong le feditše eya ke kile ka kwa nto nngwe ke kinakono e botšiša ba fela ba re thaso tše di a fapana prof ba re go na le go patela dibi go na le dingaka goba mohlho mo e bele no ba le phethatae be re sa ye go phethatae le re dingaka le a bereka mo le go ntse o a feleng a bereka ko nna be a ke bereke mara be ke se gona mogae ke ile ka makgweng e ke le ko mokgweng go a berekega mara ke le mogae next a go berekege lena ge le lebeletše lapa le la ka gae magagešo goba ge le lebeletše mmago lena le bonang lena nne mama re mo lebeletse mama ena ba di-stress kore malwetse a na kgobokana mola go yena gona jwale ngwana ga go moraka ka lapeng wa mafelelo a sa dula ka lapeng ga re ke ya ka gae kore na ba matha nna go ya ka nna mama ge ke re ke mo lebeletse ga sa itira like o ka re wa šomišiwa ya mama o re mo lebeletse o a šomišiwa cause le tšhelete gabe le yona e re moša re tšhelete e kae yena a tse re šete o rileng ka yona so e re ra ke re ke a lebelela go ya ka nna kore la ke dilo tšela tša bošogong ka re di atlatša tša tšhelete lampgokolo la reka ditlhare a sa tepone yena wa e bona emapele ntlha e o fetšang go ekgwatha ke ntlha engwe e bohlokwa kudu a reka ditlhare kore ditlhare tsela e selake di bolaya rena ka molapeng ka mokgola di bolaya rena ka molapeng a ke re go jwalo ne a ke re go jwalo ke gopelele nkweng ga botse o nyaka o feleletša o nyaka gannyane go dumelelana le tabe ya gore mmago lena o ka re wa seleka nnete gore o ka re wa seleka ga a seleke mara ka mokgola nna ke e bonang ka gona o a šomišiwa mara ga a tepone yena wa tsana kwa nyane ngwene ke ile ge ke gone kwa go nna ba mfounela ba re mama wa ba jwa re mona le sowe kore a re hoje magagešo mama mmago le ena ga a dutše o bolela nnoši o bitša maina a batho ba ba robetšeng goba o bitša lena maina a lena bana ba mo gae fela a bitše motho a bitše motho mara le a tseba gore baloi ba kgona go tšea serithi sa mmago lena ba mošomiše yona ra e tshepa eo ene le a tseba gore ge mokgekolo a ka ba le tšhomi tše ntšhi tša bakgekolo ba kgona go mo tsentšha ka gare ga mokgwa wa boloi a se awe ene ga ba latelele ke ba bantšhi ba molatelela banyakalo wa bona lona lekgotla le le swarang ke bakgekolo ka kua gare ga lapa la geno ke lona bothata gobane lekgotla lela la bakgekolo le tlang ka kua ke lang ka kua gare ga lapa la gabolena ke lona bokgorokgoro le ba botlišang mola go mama gore ba mo tšea diganong tša rena a re na le sephiri rena ka kwa ga borena mokgekolo batho ba a batlile o ba botša ditaba tša rena di diregalang ka kwa lapeng gore ngwana ka wa gore le gore a monna ka go gore o la ko gorogolo yena le boyfriend ta gage ba lwa dilo tša go swana le tsona tšeo a re na sephiri ntate morota ba tseba taba tša go swana le tše ke tlhokega natšo o kry-e bakgekolo šetše ba thoma go etelana jwale ka bana ba bannyane le golle ba ile go robala ga mmangmang go sasa ba ile go robala ga mmangmang go sasa ba ile go robala ga mmangmang bakgekolo ka moka ba no tlala ka mola gare ga lapa kore o sa kgona go kwešiša gore gabotse ya nnete ke eng gona moo kore lekgotla le le swarwang ka moo ke lang ene ke kwa le bolela ntlha e nngwe mo le re ngwana bo lena o le raka ka gae o raka lena goba o raka mme ka gae ka moka le ka ena mogekolo alright ka go le go njwa le nyaka thušo ya lapa la gabo lena ene le re o le raka ka gare ga lapa re ya go le thuša buang re tsena buang ka mola le raka
ke boletše le yena a wa o dumetse everything a na le bothata mowe yena o dumetse gore ka nne ra tla ra lokiša lapa lela le bona ntho e regalang ka molalapeng a e ba sware ga kotsi hei wa tsore ke na le go fahlega e no ba ile gore a ke na tsebo e kalo mo dilong tse mare ke thabela gore ke dutse le lena bjale ka mangaka le gakantšhwa keng bongakeng bja lena ke a tseba gore ka matla a le lekane eupša o ka re le fahlegile le ba babedi go ka be go diregang gabotse le fenya ke motho a seng a swara selo ke nana ke re mane le go na le ntwe le e tsebang gore le ka tšea mola o nkwele prof ya nna ke se ka bolelela o le o tlo ipolelela nna ka lesaete lelaka dilo tšaka ba di tlemile from ngwakeng yaka ya ngaka ke yona a phuthetšeng mahlatsaka dilo tšaka emapele ngaka ya gago e tlemile dilo tša gago a ke kwešiše jwang kgaetšedi gore e seke ka bereka ngakela yaka e tsere mahlatsaka gore nna ge ke fihla gae o go rutile ditlhare a nruta go bea stopo a go ruta go bea stopo a nthuta go bea letswa a go ruta go bea letswa a nthuta go bea motse a go ruta go bea motse ya moseporofeto se re ngaka gago e go tswaletše sefega ka nyoko wena go o tšholola pheko tša gago dire rialo dire ke nnete o go bakiša eng gore nna ke kgona go feta yena o ra re badimo ba gago mona ba tloga ba hloka maatla ga ka kang go le o dumela gore wena o tswalele ke ngaka gago ke mo ke sa tsebeng mo gore wa e bona ba santwele ore ba loše ngakela na cause gone jwale since ke thoma ke mo phethela ditaelo yona ngakela a go sa dula mathasana ka kwa gagago bane o thasa ba thasa a ba jeje nthasa ba tšhaba wena le ngake le ile lalwa after mo re lwile ka kudu a re kwane le gone jwale a re bolešana le be le baka eng re baka yona go bona mo emapele hebana o tsere king cause ngakela ge ke le ka kwa gare ga jarata ga ge be ke bona ntho ngwe le ngwe a mponela o bone gane nna ge ke mo tlhalosetša gore like ge ke lorile everything ke be ke mmotša gore ke lorile 1 2 3 go be ga ba le o mongwe gona motho a sengwe a re wena koko khudu tlogela gore go lorile o fele o botša koko kare koko wa mona wena koko ga a dire ga a rate ditoro tše tša gago tše o tlo tepakela bothata o ka nnete go ba jwalo ka re ge ke fetša go thasa ke tlo kry-a yena motho a mpotšang tšona ditaba tše a no mpotša gona ka mokgola koko labeng a mpotša gore wena gape koko wa gago gore o beso ke taba gore o bore go lorile o mmotša ditoro tša gago gore wena o lorile ngore and-e be ke gapeletša cause e ba rela a re ge re lorile re tle re mmotse and-e dilo tše dintšhi ke no phela ke lora tše dintši ebile a di phetha gona mo jarateng ya gage e be o re molotse ga e tla kwa jarateng a e kwa ke nna pele yena a sa ba tswa mokwa so ke ge tate o a nthušitšeng a mpotša rawa ngaka gago ka tšatši lela la gago la nthaso o dirile o tšere sefega sa gago o ga gago gone jalo gore sa le ka ke dula gaka o gorogetše ga gago ke ebile a ka goroga gabotse ke ile ka gae ke no gore at least ke tloge ka kwa lapelela cause be go setlhogo sa le go bose a wa goroga gabotse gabotse a ka goroga gabotse wa tseba kgaetšedi taba e ya nnyamiša mane wa tseba a ke rate mana wa tseba nna bana ba ka mokana ga bona a ke nyake ngwana ka sokole ke le gona a ke tshepe gore le gone jwa le motho a ka sepela tsileng a re ngwanaka papa ge o motswaletše sefega ke kwata kudu ge ngwanaka nka mogoroša ngwanaka bongaka ba gage ba sebereke a ke nyake ke a tepotšiša gore kgaetšedi o ra gore mona a go rutile dilo tše ka moka letle le boelele kore le lulele ka ntwa ya molomo straight re lulele ka ntwa molomo go ne se le se bakileng ntle le bongaka awa go baka ga go a go ne se sengwe re no baka gona mo tsona tše tša bongaka tšeo emapele a wa nyalwa a ka nyalwa o gorogetše kae ka gae motswala ge o goroga le o berekile o le goraga buang ka gare ga motsa go ba le letšwa le sela o bereka wa ke nako ya dintwa tše šetše di thomile a wana ko tšele ba sa pretendang ka re dilo tše sepela gabotse ka re ba ilantšhi ya gona ka kwa ga gage a eya ka ga ya re lo ba hlapiša kane a ke sa gopala ba ile ba hlapiša gore ba ireng a ya gona ka kwa ga ba ile ba hlapiša morago ga lehulang thata
a ya ka kwa re lo ba tlhapiša and then go tloga mo a riang ka re ena ka kwa dilo di sepela ga botse re a kwana ene go le ka kwa thasong o ka se tšetša ka kwa thasong re gape nna ka mothasong ba ntlhakiša eng ba tsebile ka morago gore nna ka kwa thasong be ke phela bophelo ba morutamang no taba ye kgaetšedi a se yona ya nnyamiša like e nkwiša bohloko so a e nkwiša bohloko ka nnete why wena o sa o bereke motse because go rutile go bereka motse nna ke na le go tenyatša sometimes go tse ke re mohlomong ka re ba re moreko ga e thekole ke tsona dilo tša mohuto go tse ke re maybe ke tla dira kgane go ka se iregene ka mogae ba tlontšea gore nka re ke be ke no ba fura so ba lentombela e dutse fela ka molagae a ke na ntompa o gorogetše kae ke no goroga kgose le ditlhare be ke sena motho la se nnela dilo be re no bola go ya ditlhareng re tulela yena ditlhare tšele a ka ya ka gae ka selo nna ke tlo ya ka fiunyana ya ditlhare tše dingwe dilo tše dintšhi ditlhare tše dintšhi ke itiretše nna tšona ke setse ke le gae ke gona ke neng ditlhare tše dintšhi gone jale di tletše ka moo gore ke se ke beile ka moreng jale go se nentompa go boa merwalo wa gago le boditše badimo re le etsantšha ka wa re no etsentšha gona ka mongwakong ka motain room jale ge e le ka mo dine room ka re dine room go feta mang le mang ene dipheko di santše di dule mo go hlwekileng a senke go be le dilo tša mohutong e bane ore wa ikhutša kande le nna ke no re tanki because of ke tswile ka kwa ga gone molato kgaetšedi ke kwa bohloko kudu mama le wena a sebe wena bonyetšo ga gagwa kere why mama wena o sa bereke motse wa geno a wena ke sa na se khale ke jwa thaso why go pala eng go bereka ka kua gae go a pala ne bona bjale ka gae a re tsene ka gesho alright ke kwa kgaetšedi a re o boletše le kgaetšedi wa leng ka gae o dumetše gore motse o la re o boletše le yena re kana ra go tsena mara ka morago go ka se fete ngwago o ka se fele di tla be di changile be re tlo loya like gone jwale re ka se ke ra rena ra thuša ka kwa lapeng ditlhare tša rena di a loya pena yena a dinyake tša rena ditlhare o re di a loya di loya yena le mosadi a gage no mara a ke re jwale le tla mosola jwang ka gore dilo tšela mo gong di dutse ka mola gae mo gongwe batho bao ba swarang makgotla ka moo gae šetse ba di eteletše pele nna ena tša ka di dula gabo tsone tša gage ena ke re tše gore go tše gagabo mara le hloka thušo ya gore jwale ka bana ba motho le beiwe fase nke re lokiše taba le a e hloka thušo gore le bile fase ene le bile fase le mogadi boa lena gabotse wa nkwešiša ra mohloka ena gore a ka dula le rena fase re kgona go bolešana ena tabe mara a ke tsebe gore go ka ba le maybe le protection ya gore after that se ke gotla go ba dikgaruru aowa a kere go duleng fase dikgaruru tša go iteana motho o rwala dilo tša go rwala lena yena mosadimošimanyano la sepona borena le sethunya ba ronaso awa man se ke la rialo man malome o dumetše o re tle re bereke ka kua ga ya ba le dumetse mara ko botsa kere after wa go fela la bere le mathateng mara bothata e tla ba e leng ka re dilo wa le ka gae di tla be o bona gona bjale o fetša go ya ka gae mo go dilo di tla loka okay motho ola wa borena ola abuti ola wa rena ola kgadidi a rena ka mokgola leng ka gona a e sa le yena ba o feteletšwe ka sa e dira o ka re o ne bothata motho ola ba le gabotse le re bothata ke mama eno batamela mo kapelanyana moratho wa rena o na le problem a o kwa le gabotse mo tloga o emelela onko ya o na le problem ya gore re ka dula le yena ka den room mosadi a gagwe a se gona ra bolela ditaba go re thabile ka moka mara go sa se ge mosadi a gagwe ga ka natla gore abuti a rena ba dutse le rena bona bosasa bo abuti a rena o santse gore mantši boana ba gona a ye jwaleng le ga se a jwaleng late kore o mote ya ka rathagana ka kuo kore o ra gore le palela ko go wa ile bona abuti a ne bothata le sa bolele le mogadi boa lena mogadi wa rena a boledišege go ka na thomo wena wa bolediša mogadibo abuti o botša ke taba e nngwe ke kgopelele tsena ganong prof o be a e bolela
a re le hloka go ka beiwa fase kana go beiwa mang ga go beiwe lena dikgaitsedi le kgaitsedi yana fela o dula fase le mogatšagwe le lena and then e le ra le ka re remiša police station e re mo direla production order e re ra go mo direla production order mago ga a dumele maloba yena mogatšago yena o tloge a ile yena a mmiletša maphodisa a biletša boterena maphodisa a tla ka lapeng a ema pele ga gate ya borena nna dula ka mo a ke na la go na go fela go tsena o itsho o tsena go itsho mama o ngaka wena o go rogile o na le dilo tša gago he man tiragalo e diragalang ka mo go ba le wena mohlomong ba go fahlile gore o palle ke go lekola letšatši ka letšatši gore go reng ka kwa geno ene le go ka di bona wa re wa ya ka kua o ka seke wa go gasha selo ka molalapeng le ke ra gona gore o a lekola letšatši ka letšatši wa mohlomong wa lekola wa bona gore ka mola bothata bo gona mara go sa o bonang bothata bo leng ka mola ke eng profushu bothata bo boleng ka mola moshimanyane oki ga a sa e dira ba mo fetile pele jale dilo jale di mo feteleditše wa tseba morota keng go dilegalang mo before ka dira dilo tše dintšhi ke na le tumo ya gore family e ke bitše ke tlo ya go bolela le ke nyaka bolela le mogadibo le abuti ene se re gona bjale mogadi wa ntshane ebile a tsebe le gore re ile dikae no re tlho re gatlana le tsona tša mohuto mama re boleleng because re ka se ya go thega lapa la mogadibo a sa tseba ke re lapa lela ke la gage ke la gage mara ke re ge e le magadi mošimane wa monyetši ke ra ngwana mafelelo wa lesogana ke yena a ke re wa bolena maro moraka gantši ka kwa lapeng wa tseba re keng ebile o ka re go kaone le ka bolaya le mošimanyane o fela o tlo ba gona neng yena ngwanyane no a ke rate ka mokgwa e tswelelang ka gona mmagona no ngwanyana a ebe mosadi ya o e bea gabotse a ebe mosadi a re santse re kwa lehlakore la ka kua mama go bohlokwa go kwa lehlakore la ka mola re a le kwa le ya lla ene sello sa lena se ya kwagala e re kwe sello sa ngwetši ya bolena re gabotse ke eng nto e le pallišang gore lena le ngwetši ya bolena le because mo a leng gona ba šetše ba mmoditše gore bulela radio o kwa ntongwe le ngwe e bolelwang mo so ke duma gore makoti le yena re tle re kwe sello sa gage gore o lla kang so nke ke tlo e dirang go sa nna a re ne bothata ba go ka le thuša mare ke nyaka go thuša family le kwana jale o ne bothata bja go ka re thuša kere ngwetšeku a tlo dumela go tla mo le yena mošimanyaneng rena re bakwe a kere mama o boletše le bona o boletše le abuti a kere lena mama le seke la išang dilo re a lokiša re lokiša mo go senyegileng sa e fetšeng gore go ka seke go ka segwa mohlomongwe lena le ile la re ge le boledišane le bona la palelana mo le palelanang gona mare bjale ka baka la re go na le professor mo go ba go na le motho šo yo a reng ke tlile ka thušo ga a tsebe selo ka lena ka moka kgajiji wa rena ga se ana jwala wa kgona go blame mosadi wa gage ya ke taba rogana o mmotsa ka mokgo mosadi ola a moriang ka gona a molehlanyang le rena ka molapeng ebile wena mosadi tena o mpereka ka dihlare gore se ke ka kwana le bagešo ebile o rakile family ya ka molapeng ka dihlare tše tša gago a gona molato e tsene ka motswetšing bagešo nako a rena e re šeile nna re ya go dula fase go sasa re bone gore re le thuša jwang le feletše le le ka moka bagešo ba ga masehla kere ya ke a le kgopela ko dula fase le lena go sasa ke le botse gore o bereka jwang magagešo go sasa ke bereka gona mo radio mme ko gona mo ke berekela mo go sasa go o nyaka go buka founela 071 398 15 08 071 398 15 08 goba o ka founela 079 170 98
9862 079 079 170 170 98 62 goba founela 072 072 133 133 6761 6761 072 072 133 133 67 61 61 ya ba ske ba lebala yona nomoro ya 071 3981508 ke ya ka mehla ya go buka ya ge re berekela ka mo go sa re berekela ka mo letsogeng furugo ke šetse ke bone line gona ke etelele make sure gore le ya founa ba ge shortse re tlo bereka le lena re tlo bereka ka batho ba kae re go ba ka no founa ya ba ka no thoma go founa go njwala ba thome go founa go njwala wa ngwala re ko wena mang o tswa o le kae re tlo go thusha ba le ba go tla go hlapa ba go ya nokeng a ba foune le bona re tsebo re ke ba ba kae re tsebo re mmereko o jwang re tsebo re kgono nyaka manpower jwang family ya ga masehla di tlo ithusha motheeletši wa SKFM ka dikgokaganyong tša leago the general mmogo le the crew ke leboga kudu ba ke ya go ba thusha mara mo go nyakega gore ke ye go bina ka moropa mo go nyakega moropa santse go lle moropa re bolele le badimo ba ga masehla nke ke ye go kwa gore ka kua ga masehla go diragalang kgoro ga masehla e le gona kgoro ya gabo monkhu wa bolailweng ka legadima ba be gona ke tle ke ba nyakele go tseba gore ngwana bona o bolaile ke eng gobane taba ye ga e fele boloi bo bo bitswang ka lapeng la ga masehla re ye go nyaka go tseba gore botlile jwang ke lebogile kudu ba gešo tše ntšhiro di feleletša ka mola nna ke ya leboga the general. Alright, mtelejo SKFM ithate o ratola le magaflo wena nna le wena re bora kopana gape le tšatšing la bosasa go tlokara senyane go fitla o dirabole somepedi gare gampa ya bošego lenanego le bitšwa re ke terene ya lerato yo ke prof moremi le mošupologo wa beke e tlang o sa le gona ka moswane ba bontšhitše gore ba gona fa wena o no re 071 o no re 072 wa re 133 6761 go kwa tše dintšhi papatšo e gona fa Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gape le ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la love train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Jen First Tlhatolanan Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761